darsu de ender babu 19 kamulakhasul fiqh. قال ابن القيم رحمه الله أو شيخ جوماكي ومن تأمل كلا تسكيدو السنة سنة وحق التأمل نهانا تسكريد نون وتبين لو بانغناي مو أن فيلها وند غلو غندي دو جلد في المساجد كجولير فرد كفر الله على العيان دون تؤري إلا لعارض سونا هركو في سكتو دون سكي دون يجوز تاتا هنا دغو معه وند دي ندن هوند سكي دون ترك الجماعة تشغل جلد جماعة فترك حضور المساجد أتشغل تاو دغو كجولير لغير أذر كو أدى إنغانتو كترك أصل الجماعة وانو أتشغل أصل جلد جماعة لغير أذر كو أدى إنغانتو وبهذا كسبدون تتفق فتري الحديث وحديث جدًا وجميع الآثار إذن نانغال باتيجي أردودين انتهى غسي وقد توعد الله مسيب بجلب قمدي الله كمبني من أقتل المساجد كلا بول إن رجولي ردين ومنع هدي إقامة الصلاة نقول جلد في عين المجي فقال تعالى ومن أظلم على فتوتونيو ممن منعها يفتدون حد بسكي دو مساجد الله يعني يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وفي إقامة وني أن نقول صلاة الجماعة جلد جماعة خارج المسجد كباو جولير ده تعطيل قل ينقل المساجد ونند جولير ده أو تقليل ما فند ينقل من المصلين جولو من فيها عند المسجد وبالتالي سبدي بيجون ياردو يكون لا تتو في ذلك ينير تقليل فندنغول من أهمية الصلاة إمر ده هم جلد في النفوس كونكيج والله تعالى يقول إنه الله إنه دالا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا دو يشمل هنا مفتي رفعها بانتغول جولي دين حسيا كسوغول ومعنويا كمعنى ينكو فكل ذلك دو فك مطلوب كدا بادو لكن نسكونيتم إذا دعت حاجة سهاج ندي لإقامة صلاة الجماعة في نينغول جلد جماعة خارج المسجد كباو جولير دي تاوني الحالي ندي arano nayne mo alhaal mo wi'eten alhaali on masalan singanto jabini ngo noddiyo julde den darne kalema ngoy maka ngeru maka salo maka teras masalan kan yakuna wono de lato al musalluna julo ben mawzifina ko be labbe fi da'iratim kandir galleli mabbe wa fi majma'a amalihim e kandir mo wondire golleli mabbe masalan gollay ben ka izin da maka societe da maka biro da wa idha sallu sibe juli fi makanim ka pilase mabbe kana latoto ahzam ko buray dum aynude kildina lil amali golle den haray don en lala wa kana latoto fi dhalika dum don ilzamun ko duwoni waddingol al mawzifina labino ben bi huduri salati ko duwoni sabu tawegol julde den wa iqamatiha e nyinnu golde wala yata'attal haray bol intake min jara'i dhalika imurdi e dogingol dum don al masjid ka julirde alladhi hawlahu wonde takko mabbe li wujudi sabu wodegol tawegol man yusalli on julo fi e mayre ghayrihim ko inabe la'allahu no gasa kanko fi tilkal hal e der on don al hal wa nazaran e kandargol tasko li hadhihi e mubarrirat be do diggube sonnabe keldube la yakunu alaihim la totako e do mabbe harajun bittende fi salati ka julde fi da'iratihim ko don kander galleli mabbe wa qalla ko buri fandude non matan aqidu ko fibete ko bihi mudun salatul jamaa julde jamaa bi mana minimum ka kontete don julde jamaa ka buri fandude don kata ka jettete don julde jamaa isnan ko dido goto si o juli kontitake julde jamaa ko ila dido nattiri do li anna al jamaa sabuno jama ma'khudatun ko jettaado min al-ijtima'i di immorde mu'undirgol wal ithnani dido wiete si dido fotti ko wiete dido fotti goto arata inne goto fotti wi ama fotta ma wo ila dido nattiri yeso wi ama mu'undiramo ila dido nattiri yeso agalla ko buri fandude ma yatahaqqaqu bihi ko wawata tabitirde sabmun al-jam'u julde jamaande
mo'odirangal. Wali hadis abi Musa e sabu hadise abi Musa al-Ash'ari marfu'an ko bantado al-ithnani dido fama fawqaha e ko woni sengo dow dido jama'atun ko julde jama. Rawaha Ibn Majah ko Ibn Majah on ko filli hadis on. Wal hadis wali hadis wonande kadi hadise man yatasaddaq ala hada kanela do mako no ene kom ittata sadaka jonna odo hari ko goto ari tawi julde jamande ngasi kanko tungo darni mo julude nelaɗo landi sahabaɓe juuluɓe ɓe kombo okkorta oɗo sadaka faqama rajulun gorko go dari fa sallama o juulide makko orkele o juulidi e nelaɗo julde makko farilane kono kanko joni wontanamo naafila fiyo oɗa heɓo julde jama jaka ko yo en andu julde jamande hinde ƴetti ko ɗum woni ila e yimɓe ɗiɗo famike ka tayibu faqala nelaɗo maki hadani jamaa ɓeɗo ɗiɗo ko ɓe yoni julde jama ɓeɗo ɗiɗo ɓe yoni julde jama. Rawa Ahmad wa ghayri wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo li Malik ibn al-Huwairis ko ɓe makani oɗo ɓe maki waliya ummakuma akbarukuma he onon ɗiɗo yo almo on ɓurɗo on heccude duuɓi o ɓurɗo on mawnude duuɓi o wa hakal ijma'u ala hada fillama moɓodiral ngal en tippi e hoore ɗum ɗo wonde ila ɗiɗo woni julde jama. ويباو هنا دغاني للنساء سنة بنغوي كدي حضور صلاة الجماعة تويغول جلد جماعة في المساجد كجولير بإذن أزواجهن kono non attention koye hoore yanande modiɓe maɓɓe so modi maɓɓe no yanani ɓe yoɓe yawɓe tawde julde jama hara yoɓe yaw fi kala wi'ama julde sonnajo on ka suudu makko baraji ɗin hino tiiɗi ɗon ɓuri julde nde o juuli nden ka juulirde wono woniri gorko kadi julde nde julde ka julide baraji ɗin no tiiɗi ɗon ɓuri so juuli ka suudu kono si modi makko yananimo hara himo wawi yahude o tawde julde jama hara heɓa baraji kon kon e julde jama ghayra mutatayyibatin kono naɓe ƴettayɓe parfum ɓe urnito wonaɓe ƴettayɓe nebbam ɓe urnito wa ghayra mutabarrijatin wonaɓe yaltayɓe mutabarrij ko ƴette mutabarrij ko tawata ɓandu maɓɓe ndu hino yaltiti ma si ɓande maɓɓe ndu yaltita taɓe ɓurni peppotoy tawa tere maɓɓe ɗe no yaltiti forme maɓɓe on no yaltiti haray ɗum ɗon kadi hana wa ghayra mutabarrijatin bi zina hara naɓe feññiɓe cuɗari maɓɓe ni anni naɓe feññiɓe ɓandu maɓɓe ndu ya feññingol cuɗari ndi sewni sonnajo on ma andanda hoore ma o waɗi zip ma o waɗi wudere o haddike ɗum ha moƴƴi waɗi dolokun tusukun hawrukun tere makko ɗen fo muɗum forme on no yaltiti haray ɗon woni o feññinɗo cuɗari ɗum ɗon haray ko tawata wonano ma'a tasatturi tam wondude e suuɗande timmude yeso ngo ngaram ngo buuma ngo suuɗa ko ɗum neweɗen ta no buuma ko ɗum wal ibti'ad e woɗɗitagol anil mukhalati rijal e jillondirgol e worɓe ɓen on faami wa yakunu laato kanko sonnajon o laato wara as-sufufi rijali ka ɓaawo safaji wurɓe ɓen pon o wona ton li hudurihinna fi tawegol ɓe ala ahadi nabii e fendu jamane laɗo sallallahu alaihi wasallam jonno ɗon andi kon ɗum hatta enen ka jamane men ɗo yanen yo sonnaɓe meɗen ɓe yawka juulide tawde julde jama ko ɓe timmintaɗi ɗo fo yoɓe suumu ɓandu maɓɓe no fo ɓe buumanu hara ɓe waɗali parfum hara ɓe waɗali nebban ta ɓe jillondirali e worɓe si tawi ɓe wawi timminde ɗum ɗo min Abdoulaye kala sonnajo on an wawɗo timminde ɗiɗo yo yawka juulide miɗo yananimo kono si tawi woni ɗiɗo timmali dey sonnajo on ko waɗata ɗo tigga hun ɗo bugito ɗo yaha so fotti e worɓe o hirotoɓe o ɗatina andanɗa hoorema jillodira e worɓe ko nandanɗa hoorema so tawi worɓe ɗiɗo tato hino moɓino sonka hatta o yaha o ƴeewa oɗo yawgol makko ka juulide ko nambara e hoore nambara yo juul ka suudu famike ka tayibu wa yubahu wiɗen wa yusannu afwan hino sunnina hudurahunna tawegol ɓe majalisil wa'az place ji ɗin kadi ka waaju yahugol maɓɓe kadi bayana wa majalisil ilmi e jondeji majlisiji ɗin ka jande ɓe wawi kadi yawde tawe kadi jande kono fo e mum koyo wa'uwa yahugol maɓɓe ka julde jama munfaridatin ta ko ɓe weddi ɓe pottiti ɓe sendodirɓe ani rijal ga e worɓe wa yusannu lahunna hino sunninanaɓe kadi an yusallina nde ɓe juulata
ma'a ba'dihinna wondude e yog ay mabbe jama'atan hara ko be julde jama munfaridatin hara ko be weddi be ni rijal gay worbe bi maana rebe no way mo bonirde kambe kadi be wada julde jama kono non ko taw hara ko be pottiti be worbe be sawa no fatatat kanat latike imamatuhunna imamu mabbe min hunna ko jiyaado e mabbe aw ya ummuhunna rajulun ma ko gorko go won be almade hara kambe gorko non be sutondira no selli lianna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara o yamirno ummu waraga nene waraga anta jara laha ko duwoni nde o wadata mo muaddinan noddino wa amaraha o yamiri mo anta umma nde o almoto kadi ahala dariha yimbe ben ka galle makko ton fami sonnajo wonata salli de kono mo way wonde imam o almo sonnabe ben ka der galle ton e pay koy koy helli faka koy rawa ahmad wa ahlus sunani wa fa'alahu ghayruha golli dum kadi wobbe go tanamo min as-sahabiyat imorde sonnabe sahababe wali ummi sabu hubutu golli gawli ma kunel sallallahu tafaddalu salati al-jama'a hino burdi julde jama'a den ala salati al-fajr do julde goto bi 27 daraja sabu baraji no gayjeeti wal afdal ko buri moƴƴande lil muslimi juldon an yusalli ko de julata fil masjid ka julide alladhina la tuqamu fihi de andanda hore ma ñinnetaake e mayre salatul jama'a julde jama'a illa bi huduri si wona sabu tawegol mo on faami ka li'annahu sabu kanko yahsulu hebire bidalika sabu dum ala thawabin edo baraji imarat al masjidi wurnutugol julirde faqad qala Allah ta'ala gomdi lalla dali inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir thumma al afdalu rifti no jeya ko buri moƴƴude kon kadi ba'da dhalika ba'u dum kadi salatul jama'a julde jama'an fil masjidi ka julirde alladhina yakunu da hore ma hino lato akthara jama'atin ko burdi dudude jama'a min ghairi edo tanamayre julde jama'a fo ka julde kadi no moƴƴi kono julirde kala nde anduda yimbe ben don duuday e den don buri ndeeda aray kadi ko yawgol kay yimbe ben duudata don kadi buri moƴƴude sabu no jama'a on duudi do kono baraji din burdi li annahu sabu no nelado li annahu sabu koni azama haray ko don buri mawnude ajran joddi li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma ko nelado salatu rajuli o yi julde aaden goto ma rajuli wondude e aaden goto bi mana julde yimbe dido azka hino buri moƴƴude min salatin wahidi min salati wahdi ti julde makko kanko to wa salatu julde makko kadi ma rajulain wondude worbe dido azka hino buri moƴƴude min salati ti julde makko kadi ma rajuli wondude gorko goto wa ma kana aktharu fa wahabbu ila Allah no ne wono buri di duudirde ko non bura yidirede ka Allah rawa ahmad wa abu daud wa sahahu ibnu hibban fa fihi ari emun anna ma kathara jam'uhu wonde kala konko buri dudude mobondiral modungal kala ko buri dudude mobondiral mongal fa huwa afdal ko dum buri moƴƴude lima fil ijtima'i sabu kon e mobondirangal min nuzuli rahma imorde jippagol yurmende Allah nden wa sakinati e deƴere nden wali shumuli du'a e sabu moftugol du'a on don haray du'a on hino duudi waraja e tijjagol ali jabati jabinanede la siyama tenteni ida kana silati kenon fi makko ne mabbe ton tode na min al ulama imorde jomirabe gande wa hali salahi e yimbe moƴƴube qala ta'ala la dali fihi ino kander julide ton rijalun worbe yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin fa fihi woni mudu istihbabu yidine gola salata julde ne ma jama'a wondude jama'a as-salihina be do moƴƴube al muhafizina rinibe ala taharati e do labangal e lisbaqil wudu'i fi timmingol salligiyo thumma al-afdal riftino jeya kadi ko buri moƴƴude ba'da dhalika ba'dun do fop as-salatu julugol fil masjid ka julirde al-qadimi nebunde julirde darnade ko nebi hino buri kadi moƴƴude julirde darnade kesum li sabaqi ta'a sabu non aditagol doftare Allah nden fihi e mayre kayre alal masjidil jadid e hore julirde heyrene thumma al-afdalu riftino jeya ko buri moƴƴude kadi ba'da dhalika ba'dun da salatu julugol fil masjid e julirde al-abada wodditinde anhu e gaay makko kanko julo masafatan kasagara fawa ko nden kadi afdal buri moƴƴude min as-salati e julugol fil masjid e der julirde al-qaribi battinde sabu dudugol palande den li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laado a'zamun nas ko buri mawnude yimbe fop ajiran joddi fi salati ka julde abaduhum kom burdo be wodditade fa abaduhum kom burdo be wodditade bi machine seppugol
وذلك دون بأن أحدكم سبن قدر من إذا تودع سوسا لك فأحسن الوضوء وإني سلقيه وأتى المسجد كدوني واريك جولير ده لا يريد تاو فانتاك إلا صلاة سونا جولغول لم يخط وبالوتاك خطوة بلند إلا رفع له سونا بانتنتم بها سبن درجة وهط فك عنه غاي مكو بها سبن خطيئة بكاتو كوني حتى يدخل المسجد هاونا تكجولير ولقولي اسب ماكو مكو كان كون عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة كونو يا بني سلمة دياركم galleli modon din galleli mon din jolugol galleli mon no labano mo ikono tuktabu atharakum kono windete kadi batteji mon din si tawi do yawde ka julirde sube ko burani o wa ba'dul ulama yoga jomirabe gande ben yarabe yi an agrabal masjidain wonde ko buri battade kon e julirde den didi awla buri handude li anna lahu jawarun wo sabu don haray no wodani mo kadi kawtal sabu no wodani nen julirde don haqqe kawtal wo julirde burde battade nen jomirabe gande go wi'i ko julugo e burde battade den buri wo sabu na ko den do woni kawtal makko fakana haqqu bi salati wo haray den don latike ko den buri handude nde o julata e may nde o julugol makko fi e der mayre wali anna sabu kadi koni gad warada gomdi juli kanela ma ke la salata li jari al masjid ala na julde kawtal julirde na illa fil masjid sona e der nden julirde wali anna ta'adda al masjida isab kadi no yawtugol julirde al qaribi battende ila al ba'idi ha ka woddunde qadu yahduthu gumdi hino fuddina inda jiranihi e jungo kawtal be makko ben istighraban awa kodande hun seeda bi mana dum wada habe sik sona goddum alego habe sikkito goddum lego wala alla hadha al qawl al ngasano ko goldo kongol awla buri hanude li anna takhatta al masjid palan de yawgo gol ka julide alladhi den yali palan de yawgo ka julide alladhi den yali hikkindemo ila ghairihi ya ay wonde gotana den do dhari'atun dum do ko memminay dum ila hijril masjid faade ferugol e julirde alladina yali hikkindemo wa ihraju e bittingol kadi li imami imam makko ngaray kanko mo jibi tun ko fiun wadi be no accalando yaato kon no hatta be jula bawan bi haythu yasha'abi nokku bi haythu nokku yasa'abi kabe boninan tam azanna sikene bi mana nokku kabe sikkata mo sikke bonde legoy wa min ahkami salati al jamaa no je nyaawoje julde jamaare annahu kun annahu kuni annahu kuni ومن أحكام نجاة نياوج صلاة الجماعة جلد جماعة أنه كن يحرم نهارمي أن يؤم الجماعة عند المتو جماعة في المسجد كجولر ده أحد نقطة غير إمامه هرونا إمام مير الراتب تبتلون نهارمي عند قطة المتو جماعة كجولر ده سونا إمام راتب ما هركو يميرا ده هل دافتا إلا بإذنه سونا هركو إيانا دمكو كانكو إمامه أو أذره ما سبنغان ترونكو غلي إيدمكو yogoddo butun jula imam onno don o yamira o mara ganto hara dum dagotako fa fi say muslim narka say muslim wa ghayri ko inado wala ya ummanna wa ta'almude ar-rajul gorko go fi sultani ender lamu makko illa be deni sona e yamirore makko qala nawawi imam nawawi maki ma'anahu ma'ana dum anna sahibal bayt wonde wo ko jon sudundum wal majlisi jom majlisi on wa imam al masjid imam on ka julide dum bedo tato a habbo ko odo buri handude nde o julnata dum ma nde o yannata dum ma nde o didi sata dum min ghairi di goddo gotana mo kanko wali anna fi dhalika sabuni dum do kadi isaatu bonagol ila imam al masjid ratibi faade imamu julirde imamu ratibi on ka julirde
وتنفيرا إكا دوغين قول جماعة عنه إتا مكو وتفريقا إكا سند ديرغو بين المسلمين هكون دي جلب بين ودا بين يهيتو بعض العلماء يوكا جومي رابع غند إلى أنه فادهون دون كانكو إذا صلى سجولي بجماعة جلد جماعة المسجد كجولد غير إمامه راتبه هرونا إمام مير راتبه بدون إذنه قال دايدو غاي مكو أو أدور ما دونغانتو شرعي نسرعنا يسوغ ذلك كدوني ويدن أو أدور ما دونغانتو شرعي نسرعنا يسوغ غنو نيونا ذلك دون أنها وند هرين جلد أنها كوني لا تصيح هاري سيلا غوي صلاتهم جلد مبند مما يدل هنا جاء كو تندينتا على خطورة هدو دانسري هل بنقول هذه المسألة أو مسألة فلا ينبغي هانا التساهل ويلسن دقول كد في شأنها في فياك مو ويجب نوقي على جماعة المسلمين هدو دنتا الجلد أن يراعوا بأين تتوحق إمامهم بأين تحق إمام مأبن ولا يعتدوا كدون هرب جاكتال عليه إدو مكو في صلاحيته اندر كيسي مكو دين اندر مصلحة مكو دين اندر بيين مكو دين اندر تدل مكو دين كما يجب أن نوضع لكدي على إمام المسجد إمام جولي دين أن يحترم أن تدينتا حق المأمومين حق باو بمكو بين wala yaharujum haraw bittinali be sabu juuti nangol be satti nangol be wa hakada ko ni kullun goto kala yura'i ko yo aynito haqqal akhar haqqe dimmo makko hatta yahsulul watham ko dum woni ha hebo hatta yahsul ha hebo alwi'ami wowondirangal watta alif e wowtondirangal bainal imam hakkuna imam wal ma'mumina e bawo ben فإن تأخر الإمام سب أندينو ليتقول إمامه عن الحضور غاي تاويغول جلدن وضاق الوقت بيتقول وقته أو وضاق الوقت بيتقول وقته صلوا أري بجولي فإن تأخر الإمام مثلا سي إمام ليتي عن الحضور غاي تاويغول وضاق الوقت وقت فادي بيتي صلوا كوي باو بنجول wana dara don gol don kadi imamo wada dictature yagal so yi Allah on habotolan 5 minutes si don timmi yi Allah on habotolan 10 minutes ma imamo acca juldi julle waqto yona few yetta satalde ma si on wal yara ka hurgo no so tay woni imamo on gantini ke arugol ma dum waqto bitti o yaka sallu ko be jul li fi'li Abi Bakr as-Siddiq wa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhuma sabu wadugol dum Abu Bakri wa Abdurrahman bin Auf feendo ne laado wagoton bittuno lajjagite nano nyamo nelaado yaka Abdurrahman julni tay dum hibe seni jihad ko wano non kadi nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ngantini no argo ka julde sabu nawna Abu Bakr julni on fami ka hina ghaba an-nabi tumanda nabi sallallahu alaihi wasallam wirni no fi dhihabihi inda riyad makko ila bani amri faade kangol do goro wetengol bani amri bun Auf li yaslaha bayna fi ya umujintino yakunde yimabbe فصلى أبو بكر كد جلني وصلى عبد الرحمن بن عوف جلني بالناس بين لما تخلف النبي ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلتنو في واقعة أخرى اندر يناند go بمعنى اندر evenement hungo وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم جولي وندو de makko kanko nelaado Allah juuli de makko kanko عبد الرحمن بن عوف الركعة الأخيرة darde sakkitorde ne nelaado Allah on ari tawi oya kadande sakkitore be tokki don be hebi darde sakkitore oya den kambe de woni arannere mabbe thumma tamma salata refi Abdurrahman ibn Auf salmini nelaado immi timmini julde munde wa kala be maki baabe gayni be nan ko mo wi on yon feddu julno ko mo feddini o suka ko mo wi o julno hanna bodon mi yida yawre nde na dum fobbe makono siko goto enen be imamu be komposabe do e der de julirde hande enen ko dum posete wa qala nelaado make a santo mo mojini ko dum be make wa min ahkam no ya nyaawo salatul jamaa julde jamaande anna man sabaqa lahu wonde kala adati dum an salla nde o julata thumma hadara benni wa min ahkam salatul jamaa no ya nyaawo julde jamaade
anna man sabaga lahu wonde kala on aditaɗo lahu no dani mo an sallande o julata kanko kadi summa hadara reftitun o tawoye kadi iqamati salati darnegol julde nden fil masjidi ka julirde o ara o tawa ɓeɗo juuli o juula kanko ton e waɗo yande julirde ɗa tun ta ɓen ɗon hino fuɗɗade noon darnugol julde jama sanna law haray no sunninamo na farilla de kono no sunninanamo an yusallinde o juulata mal jamaati wondude e jama on tilka salati nden ɗon julde allati nde o qimatu darnade li hadis abi dharri sabu mako abi dharri salli salla salata o juuluno waqtu on li waqti aka waqtu makko fayno qimati so tawi woni darnama wa anta an fil masjidi ɓe maki o maki an salli salata juulu julde nde li waqti aka waqtu mayre sinde heewi fayno qimati tawi woni noon nde darnama kadi wa anta fil masjidi aɗa kande juulirde ton fa salli ara yimo juula kadi wala taqul wa tawiu inni min sallaytu mi juulino nane fala usalli mi ala yuɓtude mi ala pellitade hande kadi tawiu ɗum rawahu muslim wa takunu wona hadihi salata nden ɗon julde fi haqqihi e haqqi mayre on nafilatan nafila kama jaa wano ardi fil hadisi hadisi al akhara sakkitoro min qawlihi sallallahu alaihi wasallam modde makko kanko ne laaɗo li rajulayn wonande worɓe ɗiɗo alladina ɓen amarahuma ɓe yami ɗum annabajo allah sallallahu alaihi wasallam bil iadati ko ɗum woni fi fillitagol rutto fa innahuma sabuno kamɓe ɗiɗo lakuma fa innahuma no ɗen darɗe ɗi lakuma ko ɗum woni wonande on nafila tan ko nafila ko ɗum wiɗen no ari e hadis sakkitoro immorde kongonelaɗo sallallahu alaihi wasallam lirejulayni ko ɓe makanno worɓe ɗiɗo alladayni ɓen ɗiɗo amarahum annabiyu sallallahu alaihi wasallam ɓe annabaji allah on yamiri bil iadati fillitagol julde nden ɓe maki fa innahuma ande ɗen julɗe ɗiɗi lakuma wonande mon ɗe mi inni yon fillito nas ko farilla de nafila tan ɗen ɗon ko ɗe nafila on faami ka haray on acca hakke yayil to ngongre nden tiiɗi sabu towugol jemma on acca hakke wali alla yakuna wonde kadi laatota ko qu'uduhu jonde fiɓugol makko ngol wanna so yimɓe ɓe solluna ɓe juulude dhari'atun ɗum kadi ko memminayi ɗum e kadi wo wali alla yakuna e fiwota laato qu'uduhu jonde makko nden wanna so ɓe yimɓe editiɓe fof yusalluna no juulude fiwota ɗum wonu dhari'atun memminayi ɗum ila asa'ati zanni faade sikkugol sikkeji bonɗi bihi e makko ɗum waɗi o juula ɓaawa men ko ɗum waɗi fiwota ɗum waɗu wannahu e koni wannahu no kanko laysa minal musallina o jeyaka e juuluɓe ɓe ɓaawa men fiwota ɗum memmi wa min ahkami salati jamaa no jeeya e ñaawuje julde jama annaha onde no julde jama nde ida uqimat annaha no koni ida uqimati salatu si julde nden darnama ay ida shuri'a sinata ida shari'a al muaddin si noddinowo on naatani fi iqamati salati fi dannugol julde nden lam yajisi aray yonata dagota ko ashuru natangol fi salati nafilatin fi julde nafila hande kadi la ratibatun wona sunanu rawatibi kadi juuleteɗon hande kadi wala tahiyatu masjidin wona tahiyatu masjidi juuleteɗon hande kadi wala gayri ha ko raɓɓiɗi ko wona tana ɗeɗo kadi woni ko juulete kala ko juulete kon si wona farilla haray ɗum ɗon fo muɗum si wona on farilla darnaɗo fi mum ɗon haray fo ɗum fo a liɓay o kippoɗa e ɗum ɗon li qawli alayhi salatu wasalam sabu mako nela ida uqimati salati si julde nden darnama fala salata ila al maktuba haray julde ala na neɗɗo so wona on farilla darnaɗo ɗon kadi rawahu muslim wa fi riwayatin waɗi fillaye fala salata julde alana illa allati uqimati so wona nden julde darnade fala tan aqidu fi ɓetaki salatu nafilati julde nafilande allati nden a harrama nde o harmini fiya e muɗum mbaɗa iqamatil farida ɓawo farilla on darnama juulama allati on yuridu mo falani e falaha ko ɗum woni nde o gollatamo ma dalika wondude ɗum ɗon al imam on alladi uqimat lahu mo julde nden darnana qala al imam an-nawawi rahimahullah o maki rawal hikma ko ɗum woni wal hikmatu hikma on an yatafarraga ko nde o serdata lil faridati wonande farilla min awwala ila karande makko fa yushra'u fiha no sar'ina e makko aqbo shuru'il imam fiɓugol sartiji imamu yagal ɗi wal muhafazati e renagol alamo mukmilati
ala mukammilatil farida ko ɗum timminayɗi farilla o awla ko ɗum ɓuri hanude min tashahuli di amugol bil nafilati e waɗugol nafila o wali annahu sabuno kanko na sallallahu alaihi wasallam laaɗo e anil ikhtilafi lutondirgol alal e imma e dow hoore ɓen lutondira yeesoɓe nelaɗo no haɗi ɗum wali husuli e sabu heɓagol e takbiratil ihram Allah akbar harminir ɗo wala tahsul e fadilatuha heɓorta ko ɓural makko on almansusa hertinagal ngal illa bi shuhudi sona sabu tawegol tahrimul imam e harmingol imam bi mana habbirgol imam ollego Allah akbar non wayno qimatu salat si julde den darnama howata kanko fi salatin himo e nder julde nafilatan nafilare ko honno warrata kada harrama biha ta o habbirino den ɗo min qabil ko adi atam maray den ɗon o timminani de o taƴata khafifatan kono yaawide o raɓɓinina waɗa fatiha tun waɗa si aya ɓurɗo raɓɓuɗude wala yaqtawa o taƴatande illa an yakhsha sona hula fawatil jama'a perdugol julde jama'a nde o ta so wi o timminani ɗe ɗo darɗe ɗiɗi gaynugol makko haray darɗe go perdi kafana haray ɗon ko yo accu ko makko kom e ɗumanno wara o darano dina Allah subhanahu wa ta'ala ka لقول الله تعالى سبحانه الله ولا تبطلوا أعمالكم وتنبنوا كل لمؤمن فإن خشي استيوني وهولي فوت الجماعة فوت قول جلد جماعة قطع النافلة تجقل نافلة لأن الفرد سبحانه فرد لهم